الرحمن الرحيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. Bu akşam evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayını idrak etmiş bulunmaktayız ve ilk teravih namazını inşallah kılmış olacağız. Bu vesileyle bütün bir İslam aleminin mübarek Ramazan ayını tebrik eder. Ramazan ayının ülkemize, milletimize ve İslam alemine bütün bir insanlığa hayır, bereket, huzur getirmesini Yüce Mevla'dan diliyorum. Tabi Yeşilyurt İlçe Müftülüğü olarak geçmiş yıllarda mübarek Ramazan ayını camilerimizde büyük bir coşkuyla karşılıyorduk, ihya etmeye çalışıyorduk. Ancak malum olduğu üzere bu yıl asrın felaketi, depremin yaşanması nedeniyle o coşkuyu camilerimizde maalesef yaşayamıyoruz. Ancak o coşkuyu yaşayabilmek için Yeşilyurt İlçe Müftülüğü olarak ilçemiz genelinde 25 mescit çadır kurduk ve bu çadırlarımızda inşallah Ramazan ayını ihya edeceğiz. Çadırımız 350 kişilik büyük bir çadır. Hem erkekler için namaz kılma bölümü ayrılmış, hem bayanlar için bizler inşallah ilk teravihimizi burada kılacağız ve ilçemiz genelinde müsait olan camilerimizin tamamı açık, müsait olmayan camilerimizin yanında da mescit çadırlar kurarak bu çadırlarda teravihlerimizi kılacağız, mukabelelerimizi okuyacağız inşallah ve huzurlu, bereketli bir Ramazan'ı burada geçirmeyi Yüce Rabbimizden, Mevlamızdan diliyorum. Ya İlahel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin, okunan aşr-ı şerifi dergâh-ı uluhiyetinde kabul eyle Ya Rabbi. Hasıl olan sevabı evvela ve bizzat Peygamberimiz Efendimiz, bütün peygamberlerin ruhu tayyibelerine ithaf ediyoruz, haberdar eyle Ya Rabbi. Şu anda el açık amin diyen cemaatimizin de tüm geçmişlerin ruhlarına hediye ediyoruz. Haberdar eyle Ya Rabbi. Makbul eyle Ya Rabbi. Tüm geçmişlerimizin mekanlarını cennet, makamlarını âli eyle Ya Rabbi. Sıkıntı içerisinde bulunan kullarına hayırlı kapılar açmayı lütfeyle Ya Rabbi. Bizleri haktan, hakikatten, imandan, İslam'dan, Kur'an'dan ayırma Ya Rabbi. Ülkemiz için, milletimiz için, alemi İslam için terör fitnesinden muhafaza eyle Ya Rabbi. Birlik ve velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Rabbim hayırlı uğurlu eylesin, kabul eylesin, makbul eylesin inşallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. صلوا على رسولنا محمد صلاة التراويح نيت. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.